Hi, I'm April and I'm a producer in the Programmes and Engagement team. Welsh National Opera's cradle choirs bring the joy of singing to people living with dementia. These community singing groups provide a much needed space for families and carers to enjoy the wonderful benefits of music making. If you donate this Giving Tuesday, no matter how small the amount, you'll be helping even more people living with dementia to access high quality music making with Cradle Choir. You'll also be supporting other wellness programmes at WNO, including supporting people with long COVID in their recovery, as well as people with other conditions. Helo, fy enw I yw Rhiannon Pritchard a dwi'n gweithio I adran prosiectau ac ymgysylltu yma yn Opera Cenedlaethol Cymru. Bob blwyddyn, mae cannoedd o blant a phobl ifanc yn cael eu blas cyntaf o opera a cherddoriaeth glasurol gan Opera Cenedlaethol Cymru. Bydd unrhyw rhodd, hyd yn oed cyn lleied â 1 punt, yn golygu gallwn ni ddarparu mwy o ysgolion gyda'n sesiynau wythnosol WNO Teach a hefyd ein cyngherddiau opera twti ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anawsterau dysgu. Diolch. Hi, this is Tony Cordova. I've been part of WNO. I have worked with amazing artists from Wales and around the world. We have made amazing pieces of art like The Shoemaker last year. Donation will help us to bring this kind of projects to life and add a new voice to our reality in Wales. We are looking ahead to how can we create new inspiring and inclusive productions in the future. Diolch yn fawr. Helo, Llynas dwi o Gerddorfa'r WNO, ac ar y Dydd Mawrth Rhoi yma, mi fedrwch chi chwarae chan drwy helpu I artistiaid a phobl ifanc sydd yn caru opera gael mynediad at greu cerddoriaeth o radd flaenaf. Boed hynna drwy ein rhaglen ochr wrth ochr sydd ar gyfer cerddorion ifanc I gael chwarae ar y cyd efo Gerddorfa'r WNO, ein sesiynau operau ieuenctid wythnosol, neu ein cyngherddiau ysgolion am ddim, mae eich cefnogaeth chi yn sicrhau y bydd y cyfleoedd yma yn parhau ymhell i'r dyfodol.